Şunun aytsam turgan жерден еңкейіп Батинкеңдин боsun байлай албайсың Ayırmasın Kuday bizdi alkıştan Alban bölöy bersin tartıştan Egede mıhtı udul özümüne Geç korkposton King Kong menen aytışkan King Kong deysin uşu sözün tuzga okşop Gigelik tebe turgan kuşga okşop Şümüreyip nege mınça korkosun Sizler oturup bilmeydi da konakta oturup çık. Şoğa da bir aytып ötörüm. Anan dağ bir yerlerde bunday. Jaman jakşılıklarda, kızmatlıkta soğuptu kızmat. Жанагы апалардын, аталардын колдоруна суу куюп бересиң го. Ошол кызматта эми жаш бала болгонун байланышты ошол кызматта көбүрөөк туруп калам. Апалардын колдоруна суу куюп бересиң го. Үйгө кирерде жылы сууну дамдатып коем. Даярдап туруп колдоруна суу куюп берсең, апалар неге адамды недомный болуп, минериңерди эле жууп коесуң. Жазуу бар. Көк, ал өчпөйт экен. Сурадым мен андачы. Татировкалар бар. Пюнус ры дейт. Нерде чылгыздар, колун көрүп, коркуп, бүт эле татировка кетип секей, бетине карасаң, жанагы ары таксыры болгон. Жаңы эле тиги жактан чыгып келген береді. Анан өзүнчө. Анан кээ бир абалар бар. Эми эркек кара жумушка байланыштуу. Мына колдору алынып кеткендер бар го, а? Келат эле чыпалагы жок. Мына үчөө алынып кеткен. Учурасында деле ушул өкө менен барат го. Мен бир абам бар эле, могу өкө жок болсо челе пау келет да. Сүйлөсөм мына ягынан эле туугандар мындай эле деп атат, бирок мына ягынан общение кармаган эле. Эми мен айтып коеюн, Абдуши, Ай, күлүп жүрүңүздөр. Анан сиздерде дагы болобу туугандар мындай. Бут кийимиңиздерди араң кийип бүткөндөн кийин үйдөн чыгып кетип атсаң, телефонун унутуп каласың го. Эки жакты карасаң, апаң көрүнбөйт. Бут кийимди чечтен эринип, паластын үстүндө кеттим. Мен бүтүп барып алам да. Ошол жерде апаң, чөң чыгып кетти. Мына суук түшүп калды, гамаш кийип атасың. Банядан чыккандан кийин билбейм, мына аял кишилер сиздерди мен көргөн дагы эмесмин, кандай кийесиздер, бирок мына эркектерге азап ая. Банядан чыгып гамашты кий ана. Чыкташы. O tar sana minirge gelip kaldı. Arkası minirde kalıp gitti. Bu niye anı tar? O şey tarda verip biz ekleyer mi etkemizden? Rezinkalar mı? Anı çoyup durup, tüyüp durup minirge kalsan ötüp edip bay, teyini geç. Buna tuşka koyup koyasın. Hayır içine püt de koyasın. Ben kızlardan cinsa giygenim gördüm. Nerge çeyin batatken bırak. Dünyağına internet. Dünyağına gelip dünyağına tartatken bu yerde şavurma şey verip bu yerde ekta sarangana derse var. Bekliğine tartat. Tüymeli omunu attık baktım sağda tüymeli üzüle. Erkek derdikin okşam uzun olsa böyle mıca zaman var. Ana
Köçöge çıkıp ketip atkanda arada mitip bolup ketsin. Meneni ramne giyivergine çıkıp o. Ya şu avtobusda kısılmış birisi kalat bolup ketecek mitibi. Sen mitip ötüp ketip ketsin. Adam özünün mülkünden karaş gerekten de başkalarına da havayla agar atınca. Ne de öğretkesin. Sizlerde de olalım da kevir akelerden özü ağalarda o gezleşet de put çıttangan var ha. Bir özünün putu çıttan atken. Naski sayı yavay çıttan atken. Naskini atsa öde gözle ketken. Özünün minusun bir etken baymış. Barıp veçil olup kalgan eken üydün içinde. Veçilge girerden aldın, giyimin butun çeçip, canın askini giyip butun juğup. Anan geletken de dayımcı. Bir baştalık ettir. Üydün içinde antrak, patra. Antraktan gelin sözsüz, ayınlarının sıraları boyunca Cengil bir balık bilestir. Cengil bir bile atsa, Cenab-ı Hak Büremen bile atat da. Cenab-ı ses battır. Butunu çıttan mı? Butunu çıttan etken mi? Onunla appak naski. Sana ju giyin. Mesela butunu çıttan etken. Böyle türtük et kaldır. Cenab-ı Hak eşke çıksa dere Cenab-ı çıktı özüne uğratım işte. Görse canlı naskini giyip eski naskisini kokarak çöntüğüne sallar. Anamla geceleri ayıp öteyim şunlar. Pamadanı da sonu koldan ötkençlere. Dayı.